Mi smo se odlučili da ovo bude umetnički salaš, da ovo bude prostor gde će se raditi radionice za decu, za odrasle, da se ljudi malo drugačije osjećaju nego da obilaze Guske, Patke, Morke i ostalo. Unutra je jedna lepa galerija slika i starih stvari, upotrebnih stvari. Još jedna stvar koja nas izdvaja iz svih ostalih salaša je to što mi radimo isključivo domaću vojvođansku hranu.